Hello guys, atong turhon og luto ang dinuguan o champayna. Atong sagulan nig daghang silis para. Kay daghang tag silis para guys. Diara ang atong silis para. Ato sang panghiwa-hiwaon ni guys. Nya magkuha ta og ahos. Diara guys ang atong silis para, ahos ug bombay. So ready to recook. Kakumot. Nahanghang eh. Di kayo. Bungta. Agam na, kunain na. Buntong. Ha? Buntong. Nalami kayo oh. Sakto naman para tol. May kinig sumsuman. Bungtain sunod. Ha? Bungtain. Sama ni oil lago. Hindi tayo. Naman na ta guys, ato ang gi-recook nga dinuguan o champayna. Thank you for watching guys. Ay,